أن تبارك لنا هذا اليوم وتجعلنا قلبا صافيا محبا لجميع الناس. باسم يسوع المسيح أن تغفر لنا خطايانا. باسم يسوع المسيح أن تبارك لنا حياتنا هذه الصعبة. باسم يسوع المسيح أن تبارك إلى عوائلنا، أن تبارك إلى رجالنا وإلى نسائنا وإلى أطفالنا، إلى جميع الناس. باسم يسوع المسيح أن تبارك إلى البلدان التي أتينا منها، العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان وجميع البلدان. باسم يسوع المسيح أن تساعدنا حتى نحصل على الإقامة في فنلندا. باسم يسوع المسيح أن تساعدنا في هذه الحياة. باسم يسوع المسيح. آمين. Joo, kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Me kiitämme tästä päivästä ja kiitos, että siunaa tämän hetken nyt eteenpäin tästä. Johata ja siunaa kaikessa ja siunaa kaikki ystävät ja kaikki tässä, mitä tulee tapahtumaan. Niin leiväantajat kuin jakajat ja kaikki tätä Viadian työtä ja seurakunnan työtä siunaa oikein voimakkaasti. Aamen. Nyt on niin, me aloitetaan tässä tätä leipäkirkkoa ja otan Jumalan sanaa tähän alussa tähän